Dok se čitava javnost bavi golotinjom Dijane Hrkalović, pod navodnicima, ja sam odlučio da provjerim u njenu doktorsku disertaciju. Vjerojatno ste načuli da je ona tamo negdje prošle godine odbranila neku doktorsku disertaciju na Beogradskom univerzitetu. Sad ono što je mene prvo iznenadilo jeste to što se ovaj rad nalazi na internetu. Lako je dostupan, što nije slučaj sa doktorskim disertacijama ostalih političkih službenika u našoj zemlji. Drugo što me iznenadilo jeste tematika njenog rada. Pazite kako glasi naslov. Uticaj atributa negativnih političkih reklamnih poruka i karakteristika mladih glasača na stav prema političkim kandidatima. Ukratko, ona se bavi političkom propagandom. Ovo me je posebno iznenadilo iz razloga što se i sam bavim propagandom, to je teza mog master rada. Jaka bi scena bila da sad uzmem i na nekoliko mjesta u svom master radu citiram istraživanje Dijane Hrkalović čisto da vidim kako će profesori reagovati na to. Mislim, pazite da se ne lažemo, ona je trenutno medijski najzastupljeniji doktor psihologije u Srbiji, što svakako da daje posebnu težinu njenom naučnom radu. Naravno, ja sad ovdje neću dati ocjenu o kvalitetu njenog rada, pošto nisam za to kompetentan, već ću vam prikazati par interesantnih stvari koje ona iznosi u radu, a koje će vam, verujem, biti zanimljive. Čisto da vidimo sa kakvim se ona to tačno pitanjima bavila u svom radu. U sažetku, dr. Hrkalović navodi da se njena teza bavi ispitivanjem uticaja, sadržaja i sponzorstva negativnih političkih reklamnih poruka na stavove mladih glasača u Srbiji i tako dalje. Jasno je da je njen akcenat ovdje na negativnim političkim reklamama. Na strani 6. ona nas uvodi u pojam negativnih političkih reklama koje će ona razmatrati dalje u svom radu, te daje sljedeće određenje. Negativne političke reklame su u svrhu osvajanja glasova usmjerene na kritikovanje i degradiranje protivničkog kandidata, umjesto na promovisanje sopstvene političke platforme i ličnih karakteristika, što čini suštinu pozitivnih političkih reklama. Ovo je bukvalno platforma na kojoj počiva politika aktualne vladajuće garniture u Srbiji, čiji sam uzgred i ja sam član. Drugovi me često zezaju zbog toga, ali šta da radim. Dakle, neprestano diskreditovanje one druge strane sofističkim argumentima, dakle, bavljenjem njihovom ličnošću, prošlošću, privatnim životom i tako dalje, jeste glavno oružje, odnosno oružje vlasti. Mase koje prate državne medije će tako steći utisak da je ta druga strana zlo, od koje ih može odbraniti samo vladajuća garnitura. Od strane 207. pa nadalje Hrkalovićka pravi jednu fiktivnu anketu i nudi konkretan reklamni plan u sukobu između dve izmišljene političke stranke. Njen koncept negativnog političkog marketinga izgleda tako da ova prva strana, u ovom slučaju Stranka za bolju Srbiju, koju ona zastupa, treba da svoj politički program bazira isključivo na napadanju druge strane, Stranke za uspješnu Srbiju, u javnom diskursu, na osnovu stvari na koje su građani osjetljivi, pa da pogledamo konkretne reklamne trikove koje ona nudi. Kaže reklama Stranke za bolju Srbiju. Stranka za uspješnu Srbiju, ova druga strana, daje lažna obećanja od kojih nijedno neće ispuniti ako dođe na vlast. Dok je Stranka za uspješnu Srbiju bila na vlasti, nisu realizovali ni 1% generalnog urbanističkog plana. Ako Stranka za uspješnu Srbiju dođe na vlast, stopa korupcije i kriminala će biti na najvišem nivou. Pazite ko to kaže. Dok je Stranka za uspješnu Srbiju bila na vlasti, propalo je 20 km lokalnih puteva. Čini mi se da vam je sve jasno. Dakle, sve ove marketinške parole čine našu svakodnevnicu već uveliko. Jedino što se pitam, na koga li me podsjeća ovaj fazon sa putevima? Ovo je dakle nešto ukratko što bih izdvojio iz njenog rada. Ukoliko vas interesuje više, naprosto odite i pročitajte njen rad. Možda nešto i naučite.
Uzgred budi rečeno, ovo je, rekao bih, de facto najbolja studija o propagandnom delovanju aktualne vlasti kod nas koji sam pročitao. Dakle, i to bez šale. Dakle, Hrkalovićka maltene otvoreno govori o tome kojim se sredstvima oni služe da bi manipulisali javnim mnjenjem. Kriterijum kojim se ona vodi je eristički, odnosno cilj njenog propagandnog delovanja nije istina, već to da javno mnjenje uveri u svaku moguću tvrdnju aktualne vladajuće garniture. Da li je opozicija lopovska ili nije, to uopšte nije bitno u faktičkom smislu sve dok je javnost ubeđena da je to tako kako vlast kaže. Ono što mi je veoma upadljivo što se tiče njega profesionalnog usmerenja jeste da je ona bivši sekretar u MUP-u, radila je u sektoru bezbednosti, a naučno usmerenje joj je propagandna delatnost. Sad biste vi rekli, pa čekajte, kakve veze ima propagandna delatnost sa bezbednošću? Pa očigledno da ima. Naravno da u svakom sektoru države trebaju da budu propagandisti. To je jedan, možemo reći, svetski trend. Samo što je problem što se kod nas kriminalni tipovi bave propagandnom delatnošću i to na visokim državnim pozicijama, te nas onda i ne treba čuditi što se sa širokim narodnim masama manipuliše u toj meri, upravo od strane državnog aparata. Jasno je da se propagandista u sektoru bezbednosti neće baviti obračunom sa kriminalom na terenu, već će se baviti oblikovanjem javnog mnjenja. To je ono što je njegova stručna, odnosno što njegova stručnost obuhvata. Iako, da se ne lažemo, Dijanu Hrkalović smo mogli vidjeti i u radu na terenu. Dakle, ni operativno delovanje joj nije bilo strano. Toliko bi bilo od mene za ovu priliku. Ukoliko vam se svideo ovaj video, zapratite moj kanal, a ukoliko vam se nije svideo, onda zapratite doktorku Dijanu Hrkalović na Instagramu. Do sljedeće prilike, pozdrav!